Asmita Sepaktakraw League 2025-26 Mai Pakna Loisinkhre Imphal East District Sepaktakraw Association na sandana pangtokpa haukiba Asmita Sepaktakraw League Loisinbagi Tharamadu haukiba numita IMSUC ground hingang makalaikai da pangtoki loinin aroiba oina sanakiba sub junior girls final match da IMSUC A na HUDICA buthoiki amadi junior girls ki oina MSUC na HUDIC buthong Thoibangamki, Loisinbagi Taramadada W. Ivohal Singh MCS Register of Societies Government of Manipur, Waikom Jiten, President All Manipur Sepaktakraw Association, Thoksom Mangichan, District Youth Affairs and Sports Official Government of Manipur Amadi, P. December Singh, President All Manipur Panchayat Parisat na Thoibamitunglen Singh Oina Saruyaki. Amasung Thokchom Brezavidu, President Imphal East Sepaktakraw Association Amadi, M. Ibo Pisak Mayday, President Ivudo Marzing Hanazing Laikai Information, Cultural and Social Welfare Library United Club Su Saruyaki Amadi Sanaroi Singda Manamatum Sing Su Yentoki.